Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Adam balası qaysı jerde olmasın, toğda olabı, tüz jerde olabı. Qanday gana жақшы söz söylebösün, je жаман söz söylebösün. To ошол жер кыямат күнү күбө болот. Мен үстүмдө жақшы иш кылган, же жаман иш кылган депчи. Bir жолу Saudiya'dan çoğun alım gelip kaldı. Şeyh Sami degan alım. Ondan keyin biz Mufti Amsterdam'ın Xudo rahmatı Ünar Kur'an okup çıkıp anda bayağı жаңы жол болуп аткан Кадамжайда. Bireler biz ko'relesiyon ko'rsatib qo'ygan ekan, biz adashib bir tog'ning üstüne chiqib ketibmiz da. Ketaverdik, axiri eng biyiga chiqqandan keyin yo'l to'nib qoldi. Ana bayağı Arap bolsa subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar deb ketdi. Men ruldan mendere zikr qilib ketadim. Qarasak, mashina orqaga qayta turgan yo'l yo'q da. Endi burish kerak. Bo'ljadi, yepti, biyiga chiqib ketibmiz. Ana keyin shu to'dan aytganda bizgacha to'dan oshib ketsangiz, ana jaqdan o'sha eme yo'lga tushasizlar deb. Ana shuni O'zbekiston bilan chegara masalasi. Ana o'sha yoqqa chiqqandan keyin Sheyx Sami aytib qoldi. Qaytayotganimizda-chi. Allah bizni bu yerga bekor olib kelgan yo'q dedi. Shu yerda chiqib zikr qilsin deb olib keldi dedi. Qaysil жерде, qaysil to'da, qaysil жерде Allohning zikri aytilsa, boshqa yerga qaraganda o'sha yer siymiqtanadi ekan. Buna men üstünde gelip Allah Teala'nın zikri kılındı, uluktaldı depçi başkalarına qaraganda-chi. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Zilzile suresinde aytadi. Yevma idin tuhaddisu akhbaruha. Erteye kıyamet günü yer söyleydi ekan. Tuhaddis akhbaruha özünün qavarlarini söyleydi ekan. Buna men üstünde sajda kılgan, men üstünde zikir kılgan, men üstünde Kur'an okugan, men üstünde Allah'ını uluktagan, men üstünde жақсы сөздер сөйлеген, men üstünde namaz okugan, Kur'an бұл жер қиямат күні хабар береді екен. Ошон үчүн кайсы жерде болбосун, Аллахны улуктап койсок, ушул жерлер бардыгы жазылат да. Кудай сактасын, ушун тескерисинче жаман сөз сүйлөп, жаман иштерди кылсак, буга дагы жер кыямат күнү көөлүк өтөт. Ушул жер көөлүк өтөт кыямат күнү. Мына менин үстүмдө булар болсо ла илаха иллаллах, subhanallah, elhamdülillah, Allahu akbar deb aytgan depçi. Shuning uchun inshaalloh alhamdulillah qayerda bo'lboyli Allah subhanahu va taolaning maqtab, Allah taolaning jaratib qo'ygan to'g'lari, jaratib qo'ygan mashallah yerlari qanday qo'z yer. Qara. Ayıl, üstü, burada bayırtan elimiz shunday suvning başında, to'ning başında, havanın tazasında ata babalarımızga rahmat. Shunday mashallah денсаулыгы үчүн, ар кандай фитна күнөөлөрдөн узак, андайлар болуп келген экен. Тоолор керемет. Муса пайгамбарга Алла Таалам тур тоосунда Таврат берген. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга нур тоосунда Алла Таалам Куранды берген. Куранды түшүргөндө нур тоодо түшкөн. Жөндөй мындай эле тегиз өрөн жерлерде эмес. Ушунча тоолордун өзүнчө алхамдулилlah Алла Тааланын кудуретине жалғыздана данлатып отырған қасиеттері бар да. Алла Таала иншалла барыбызды қабыл қылсын. Алхамдулилlah, жақсы амалдарды қылганга тауфик берсин.